Te perlok mentang aku ban hikaya phi ba kum no ba phin kamai pisan apa FB jong phi te phi la ban page jikni ke video jong hado bakan takut kenang ma phin I ba kum no ki priu ki la ban kamai pisa na po FB te mentang ban I phi ba hang ne phin le hang ne ha po FB te phin I ba ngan ai da ka personal dashboard jong te mentang ban I no I phi le hang ne ha po FB kum to te nang ta salet ha ka profile jong phi Kitu ki bala dep le personal te kenang ba pin yok kata kacing kamai te mentang pin iswaya pi hau new dot lightly kitu ki pat nang ban on personal dashboard te kene kacing hika jonga te pin ksi nang to ata pe yang ne pin tun off personal mod bala dep ndai lak ong tun on personal mod 4 dep te pila ban klik hang to pin next bar ro gini pin confirm te kansa ilam ye phi cha kajing kamai pisa te mentang ala dep te ngam dan kam chuban le aspen I ba direct ye phi personal dashboard jonga kebanga la yo ban kamai pisa napa Facebook te mentang apa ye phi page ngala yo kum to pat une content monetize de ne don kam ha phin kamai pisa la phi yo ne ki dor ki story jong phi kila ban kamai pisa ye phi page ngala yo mental apra dollar point hang to te new star ulong te ban sen pisa ki briu ye phi ki support ye phi ta kadau new star ngala yo ka to pra point te mentang apa ye phi ba tang bun shu bangan pan ye phi charum te ngan ai te haning hendiat hato to hom te le charum hendiat pe kini ki saw kini ki view junga de ba duna ka banga upload video ta kadau mentau ubnai te ngan pan hier charum dang don shu ki option he hang ne ngan le hang ne ka bang ka ne balong kom ka dur bang hang to bahar nang kong do teng kom to pe menta kala don kharwe dollar te nang ta Sampai ia phi pat kini ki baro ki de ki ba ngala kamai te subo ngabo arpusan dolar pakan poi ka bang akau chunga te mentarang don khat we dolar te subo andala poi arpusan dolar kala ban transfer ke bisa ha ka bang akau chunga te perlok sapet ba phi kini ke video chunga te pila pan le bun ja leng ba ke FB pila pan post dor yo bisa pan pelait ris yo bisa tangga tahi perlok te ko play sibun pi ba pen salat share ki perlok jang pi ki bang panang ri kan upload susu ki video nak ban ta jang pi ko play sibun perlok